Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barungan nih guys. Ada Mas Hanif, ada Dek Jihun, ada Mas Riko, ada Mas Iqbal, ada Mas Elvan, ada Mas Rama, dan ada Mas Abdul. Mas Abdul ini memakai barungan apa, Mas? Kepala macan. Wah, Mas Abdul memakai kepala macan. Macannya makan apa, Mas Abdul? Wah, makan manusia. Terus ada Mas Rama. Mas Rama jadi? Buntut macan. Wah, buntut macan. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan memakai barungan? Singa besar. Wah, singa besar. Terus ada Mas Iqbal memakai barungan? Singo. Singo apa, Bel? Wah, singo kecil. Terus ada Mas Riko. Mas Riko memakai barungan? Wah, kodok. Terus Dek Jiun memakai barungan? Dagungan ikan. Wah, barungan irang. Sama seperti bajunya. Terus Mas Hanif memakai barungan? Wah, barungan hiu. Ya saiki Mas Abdul. Ayo, Ma. Ma? Yo. Ayo Le. Beli sendiri. Aku tak tukokno kabeh. Yo. Yo. Gelem mek dhuwitku. Engko dah duitku. Kok teman-teman bareng kok tak kei. Mangatusan to, Bel. Wes yo Mas Abdul. Yo saiki Mas Riko karo Dek Jihun.
Wes yo duduk yo. Yo Mas Hanif. Supaya apa? Mas Hanif. Nanti. Ayo Dek Jun dicaplok. Iya dak hubung. Wes yo Mas Hanif duduk. Yo Mas Elvan. Ayo Van. Mas Elvan karo Mas Iqbal. Yo dipakai. Yo Bel. Yo. Bangsane para gandaro sewu. Sumikira saka sakenahing papan panggonan kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sakenahing alas gagah wagi. Iqbal. Ayo. Yo wes yo Mas Iqbal karo Mas Elvan. Ayo Dek Jun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.